Thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule voin hi April ni somni pathum sang ni le somni pali ani kotin a hrem to mai chanau pang somni pasari lai khuai khem tu thubuai chui that ani don Mizorama mai chanau pang khuai khem tu zinga chuan khoi nga ber pol ani hialang h lalming moya khan Guwahati High Court a chua adila court chuan athubuai hi chui that le ni ro se ti in arel sak thung athubuai chungchang hi tarlang non lok ila mai chanau pang kumtling lo somni pasari ta khoi khem tu dan thara chuan pong sualanga soi thei ni bok h lalming moya sai chal khuwa chu kum som panga chung lung in tang purin kum sang ni somni pakhat August thla khan achung thu rel sak ani a h lalming moya hian Mizoram record dom lo tak mai asiama hursual na lam rongkaya meiche khoi khemna chuan ani aya thu buainga anlom lo ama hi SSA nuaya zirtir tu ani a government saichal primary school a thok thinin kumsang ni soma tang khan poi khoina hi athleng tran ami khoite hi awawa an hlau awangin soi chuak lovin an ngoi bo pui tathina alaka thu buai akalma kumli chung zet chu hursual na lamin a khoi thina apoi khoina masa a hian hremna a tortak lo awangin a ching chun zom zelta tina ani chu thu don nei na tarlan danin apoi khoina hi atur tu meiche then khatten anin kom hona an soi chuaka chu chu nupakhatin a hriat nuwa thu nei tu te beng a thleng ta chawa keipo chu tiang chuan min khoi to ti a soi thei anom ta zel boka FIR an zialu meu chuan mi somni pasari te chu mei chiat mi patna lamrong ka hian alo khoi man to ani khoi tia hian khoi tak tak te po an om dan thara chuan pong sual ani theyang ti hi a hun lain zona atam viawa Pokso Act hian pong sual ti hi a huam zau tir to viawa in connect chaukha ani to lawa ama chuan hei hi pong sual anga ngai ni chia longma se Pokso Act man ani ta ka ero chuan pong sual ani to thunga mi somni pasari te a khoi khem chu halo bera dam chunga tang pura ruat thei tak ani lain kum som panga chung atang dona hremna hi anep nia ngaina om hei aya hremna na jok petur hian thilom danin azir talwa mingmoi hi avar nei na chin a om ani kha kumsang hi som pani khan no pangte hursual na laka hum himna tur le poi khoi tu te laka hremna na jok lekko na tur Pokso Act chu India rama man tran ania kumsang ni som pathuma khan poi khoi tu te na joka hremna tur criminal law chu siam that le ani bok mingmoi laka FIR an zialu hian apoi khoina hi engtika thleng chiange ti tarlan om talwa dan hlui le dan thar in thial hun lai takha ania a hun le ni a chian lo awang hian ro rel na in chuan poi khoi tu hi chan thatna a pelo thei talwa athu buai tam jok chu dan hlui manga rel angai ta ani apoi khoina hi dan thar Pokso Act noya chuan pong sualanga pu thei deuh vek tur ani lain dan hluia ero chuan in khuai khemna alani thunga dan hlui anga athu buai ngai to angai ta ka wangin hremna chu dan thar ain anep lo thei talo bok ani hemi pialama hian mi somni pasari te thu buai hi charge sheet ran thawin thelu ani boka FIR an zialu hi hun khatta khung thei vek ni in alaka thu buai somni pasari chu arualin akalta a hei hian hremna na jok pek ani na chu adal ta hlau ani athu buai hi aruala ngai tu ani ta ka wangin voi khata atlak vek athul ta ani athu buai nei somni pasari zinga som pakhat ngai tu ani a abak zong hi dan hluya hremna tak pek thei nilem lo te an ni hloma dam chung tang tura be sei ani lain kum som panga atang dona chuta po chuan ai re jok tan lo dan adapa Guwahati High Court a zual ko ta a atran phung chu Pokso Act manga achung thu an rel na zinga mi mei chenau pang kum fin fiana ta na man baptisma certificate kha arin thlak lo aba certificate hi
kum sang ni som ni pathumati chuan ni in a pian kuma kum sang ni pali da ani thunga chu ba ka IPC section zathum som sari paruk na manga thu buai siam sak ani line Pokso Act mangin thiam lo chantir ani ti te ani High Court a hian APP lam chuan he poi khoi tu hi hrat lak lo to le chin dok laka nei to habitual offender ani a halaka hian thu buai engemaw zat a lut boka birth certificate diklo ti chungchanga hian ko than lamin register a an vong tha a skula aluna a pian kum an chin chia chungchang te atar lang ve boka court chuan baptisma certificate chungchanga hian a pe chuak tu te lamin ti sual an neya hei hi ro rel na in hiam zo ka a chung thu rel ani lai khan hriat chua ani lova chu ba ka chuan a thu buai hi hatira aizo la ngai tu ani a heta hian pokso dana section rukna atel lo boka ma se thiam lo chantir ani na a hian pokso act manga thiam lo chantir ani thunga hei ba ka hian judge in ming assign lo chungchang te nen court niam zo khian ti sual anei ti in asoi poi khoina chungchang ai ro chuan poya khoi ngei ani ti hi fin fia ani a chuti rualin chu achung thu rel na diklo le ti sual le diklo neu neu om te nen High Court chuan achung thu hi ngai tu thale turin a rel saka kumsang ni som ni pakata age lalming moya remna hi court chuan a hnola alaka thu buai zialu ani atangin bul an tran thale dona prosecution lam hi athula ni chuan charge sheet thelu bel phal sak an ni a chu ba ka chuan fin fiana dang thelu le witness te cross exam le te phal sak an ni bok ani